Ngiyanibingelela nonke enibukela le video. Namhlanje senza Euclidean geometry equation yakhona le esizoyenza. Ama-question awethu kuphela. Then before siqale le question ngizofisa ukuthi ukhumbule ukwazi ukuthi lokhu kumele ukunote between i-congruency and i-similarity. Ukuthi masikhuluma nge-congruency sikhuluma ngala ma-condition. So kwama-triangle awu-2 si-interested kuma-side. So ukuthi i-side leli ngenzeka ukuthi ama-triangle lawa alingani ngokwe-size. Like enye enkulu enye encane kodwa ama-length akhona ayafana. So ukuthi leli side leli li-equal to leli. Then leli li-equal to leli. Leli equal to leli. Sithi i-side. Ama-side wonke lama-triangle ayalingana. Then mawaqhathanisa, this side is equal to this side. Lo S umele lama-side wo-2. Lo mu S umele lama-side lawo wo-2 ukuthi ayalingana. Lo ugcina umele lawa wo-2 ngoba siwaqhathanisa. Size kule sibili condition ethi RHS noma ithi angle side. U-RHS usho ukuthi ne-right angle. So kuyi-triangle enye ngapha enye ngapha. Now R lo mele u-right angle. So kuno-90 i-triangle esiceleni nengapha isiceleni. Ilokhu njani kwenye i-triangle. U-R umele ukuthi lokho kubili kuyafana. Then u-H lo umele hypotenuse. Angithi hypotenuse leli side elibhekene ne-angle kanje. Yabo? Ilelo side. Kuna-hypotenuse la, ne-hypotenuse la ayalingana in length. Then bese kuba nani? Ne-side lokugcina. I-side lokugcina-ke kungaba yiliphi? Ileli. Naleli liyafana or kube yileli, kube yileli. Then bese kuba yileyo yokugcina i-condition. Ithi side, angle side. Uma uqhathanisa i-triangle yangapha neyangapha. Kune-side elila kule triangle lingana leli la. Yileli lingana naleli. Bese kuba yi-angle futhi. Le angle le lingana nale. U-A umele lama-angle wo-2. U-S umele ukuthi i-side lokugcina. Zihamba nga-3 lezi zinto azibi nga-4 ngokubona. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Yabo? As ama-side e-triangle yo-3. Then bese lo S umeleni? Umele i-side elinye 1. I-side la lingana ne-side la. Or lokhu kungaba kuphi? Ngaba la nala kube la. Noma ibuye ithini? Kuthi angle side. Shuthi kune-angle la ilingana ne-angle la. Kubuye kube nenye i-angle mhlampe u-Y. Nala kube no-Y. Bese sithi i-angle lela ne-angle la. Kube u-angle wesibili. Bese kuba yini? I-side elinye la kune-side nala kune-side elinganayo. Ile i-condition congruency. Then sibuye ku-similarity. I-similarity sisuke sikhuluma ngani? Ngama-angles between ama-triangle. Masithi ama-triangles lana sithi triangles are-congruent. Ngokuthi sithole lezi zinto lezi zo-3 zifana kuma-triangle. Noma lezi. Yabona? Izinto eziwungakhi? Eziwu-4. Ama-condition awu-4. Then i-similarity ino-condition eyodwa. Ama-angle akwi-triangle ngayinye kumele alingane wonke nale kwenye i-triangle. Shuthi le triangle yethu le engapha. Ama-angle ayo kumele alingane nayiphi? Kumele alingane le angle le ngoba ama-angle ayo wonke kumele alingane nala ngapha. Shuthi lo 90 degrees le triangle le ngapha kumele abe khona nakule enye nangu khona. Le angle le ngoba u-X la nakulenye i-triangle le ngapha le i-triangle kumele kube khona u-angle X nangu khona. No-angle Y ukhona la kule triangle nakule ngapha futhi engashadewanga ukhona. Lama triangle sithi asimilar. Wonke ama-angle yakhona ayalingana. Then sithi asimilar. I-sign yokuthi asimilar ke lawo. Bese sibuya la. Futhi sithi sinani? Sino-triangle bani? Nama-triangle siwabhekayo le triangle le encane. Le encane engiyishedayo bese kuba yiphi? Bese kuba yiyo yonke lenkulu. U-triangle bani? U-triangle ADB. Nayiphi i-triangle? No-triangle ABC. Sithi lama-triangle asimilar. Ukuze abe similar kumele ukuthi le angle triangle encane ibe nama-angle afanayo nawo le triangle ngapha. Then masibheka le triangle lenkulu encane ino-90 degrees. Triangle encane angithi
sesithole le-angle yokuqala. Kusho ukuthi nale nkulu triangle kumele ibe no-90. Nayo i-triangle enkulu nangu-90. Kusho ukuthi u-angle wokuqala sekhona. Sishoda ngo-angle abawu-2. Sibuye futhi i-triangle encane sine-angle ewu-x. I-triangle encane le sine-angle ewu-x. Kwi-triangle enkulu futhi nakho uma uhamba futhi sinayo i-triangle ewu-x bayamshare. Nangu-angle wesibili. Then mase sithini? Sesibheka enye indlu yokugcina. Kule triangle ewu-D lencane. Masithola le-angle izobani? Sum of angles in the triangle izoba 90 degrees minus x. Yabo? Then kule nkulu sothola yiphi? 1, 2, 3. Nakhona izobani? Gcina 90 degrees minus x. Shuthi la sino 90 degrees minus x ile triangle encane nakule nkulu. Shuthi sibe sithi asimile. Okay. Then mase senza ngokuthini? Ngokulandelana kwakhona. La senza ukulandelana sithini? Masifuna ukusho ukuthi asimile angithi kumele i-order ilandelane ngokama-angle ukuthi yiphi elingana ne-enye. La sikhulume ngo-triangle ADB. Masiqale ngo-A la. Siqale ngo-A. Nala kumele siqale nge-angle nge-letter erepresenta leyo angle elingana nolokhu njani no-A. Kusho ukuthini? U-A la yabona u-A maqondana nobani seduze no-x. Shuthi la kumele iqale ngeletha eseduze no-x futhi kwi-triangle lena enkulu. Ubani lo angle ulokhu njani? U-A. Silandele sithi B, kuthi sithi D sikule triangle. Khona namba eduze kwa-D u-90. Nala iletha esibili kumele ilandele, kumele eduze kwayo kube khona u-90. Sik-triangle enkulu. Yiphi eduze no-90? U-B. Nakho then la ukugcina-ke siku-obvious. Suyafaka vele ukuze kuforme i-triangle. Sibe sesithini-ke sithi le ratio AD first two letters divided by the first two letters ongapho. Kusho ukuthi AD divided by AB. Yabo? AD divided by AB is equal to lawa u-2 wokugcina. Angithi uqale la uzobuya futhi uqale khona. DB lo nangu DB divided by BC. Divided by BC is equal to le lawa u-2 AB divided by AC. Yabo? Yeah. Then kusho ukuthini? Kusho ukuthi wonke lawa azohlala eyini eku-numerator. U-AD uyi-numerator, u-DB uyi-numerator, AB uyi-numerator. Lawa ngapha izobe yini? Denominator. Then lento engifuna ukutshengisa yona ukuthi le question esizoyenza eno-squared. Lo squared lo ukuthi uqhamuke kanjani. Ngifuna ukuthi mase siya kuyo yonke into uyibone ukuthi soyisolve kanjani i-question le. La mawuchecka la yabona kunani? Kunale ratio nale ratio. Mawuthatha la ma-ratio lawo u-2 lawo. Lama division lawo u-2 wenza njani? Mawathatha omabili angithi zonke ziyalingana. Sina kodwa ngithi masithi equals jwayele u-equate izinto eziwu-2. Hayi ukuthi zize zibe u-3. Yabo? Zize zibe u-3 kanje. Kuthi lo yilo. Uzothatha le 2 lena-ke wena uyi-equate le. Ngobani? Ngoba inalo AD nayo sithi u-AD over AB is equal to AB over AC. Nakho kuyiqiniso lokho. Then mase cross multiply AB multiply by AB squared. Masithi yini? Multiply by AD times AC. Kube kanje. Ya cross multiply la. Shuthi lo squared yambo uqhamuka kanjani? Uqhamuka kuma-triangle anjani? Ilena-ke into ofuna uyazi ukuthi lo squared lo uqhamuka makuno squared mase kuba nani ne-multiplication yamanye ama-letter. Ngekho i-sign phakathi kwawo. Kusho ukuthi yini kade yenzekile lapho? Kunama-triangle kanjani? Asimila. Lawo ma-triangle futhi mayesimila. Leyo side elisuke li-squared. Lo AB phela usuke seyiside mayesela u-AB wethu. Leli side elisuke li-squared kusuke kuyi-side elisuke belishare u-AB wethu. AB nangu i-side abasuke belishare. Bashare lelo side bashare i-side basuke belishare ku-right kanjalo. Liphi AB sesiyompheka ukuthi bamshare kanjani? AB nangu AB ukhona kule triangle encane abuye abe khona kule triangle enkulu. Then bekuyilokhu sizeke kwi-question yethu. Ithi in the diagram below P, A, Q, R and S. P, A, Q, R and S lie on the slightly with the center O.
nawo ama-letter with the center O. Nangempela siyabona kwisethle with the center O. Base bethi SB touches decidely at S. SB, where is SB? Now SB. SB touches decidely at S. Yabona ukuthi uthatha at S kuphela. Ngoba S phela ngithi kuphi i-point elilodwa kusho ukuthi uyini. Ngeke baze bakutshele vele ukuthi uyi-tangent. Kufana nani ziwu-2 izinto ebengakutshela zona kwi-Euclidean ukuthi ziyilezo zinto. Yini yokuqala i-quadrilateral, yesibili is i-tangent. Enye yini is a-radius because bazobe bekunikezile i-center then uzobe sowuyibonela ukuthi i-radius then i-tangent yini i-line ethatha i-side at only one point, a straight line. Nangu u-BS uthatha at only this point then mase yandlula. I-quadrilateral uyibona ngani ama-side wayo oyi-4 athinta i-circumference ukuthi mesibala 1 2 3 4 shuthi lo uyi-quad lo lungile asikho lapho then at S sesidlulile shuthi lo is a tangent. Okay, then mase sithini ke base bethi RW is equal to WP. RW indicator ngana mayilinga nama lines indicator ngale kanje RW is equal to bani WP. Then ukuze ukhumbule yonke into ke la wenza njani uthi DRCPT umeleni u-DRCPT umele uDr Cape Town yabo DRCPT Dr Cape Town nobhala u-DRCPT u-CPT umele Cape Town. Ukwenzani lento ukuthi ukhumbule wonke ama-theorems e-Euclidean geometry la umeleni u-D diameter umeleni u-R umele u-radius then u-C umeleni u-chord then u-P umeleni u-parallel umeleni u-T umele u-tangent yabo ilokhu then u-C futhi umele umele u-cyclic quad. Zonke lezi zinto eziveze la mazikhona kwi-diagram khona ama-theorems avelayo. I-diameter ngivelani angle subtended by diameter is equal to 90. U-radius wazi ukuthi ama-radius equal then kube nani futhi radius tangent perpendicular to radius cyclic quad uyazi ama-properties nama-equal chord subtend ama-equal angles parallel ama-parallel lines sekuvuka ama-properties wakhona tangent chord theorem tangent drawn from the same point outside decidely are equal in length yabo yonke lento izokukhumbuza ama-theorems because yonke into suke siyihlangene la batheni RW is equal to WP RW. Okay, batheni sibuyele la kwi-statement sethu in the diagram lokhu nalokhu base bethi as on the side with the center O. Nangu center O u-C futhi naye engamela ubani u-center engamela u-center because siyazi ukuthi makune-center kuzoproduceka in ama-radius then sesiya lapho ekutheni kune-center O. This is center O. I-line esuka from the center up to i-circumference of the side sibiza ngani nge-radius then ama-radius anjani they are equal shuthi siyazi ukuthi OS is equal to OA ama-radius. Okay, then base bethini emva kwalapho bathi RW is equal to WP. RW is equal to WP. Kusho ukuthini kusho ukuthi ubani u-W yiwo lo ula kusho ukuthi u-W mangabe kulingana ukusuka la uza la nokusuka la uza la kusho ukuthi u-W yini uphakathi nendawo kwabani kwa-RP uphakathi nendawo point elu-P and R kusho ukuthi uyi-midpoint uphakathi nendawo medium yabo i-midpoint uyi-midpoint u-W ka-RP uyiyona letha phakathi nendawo. Kusho ukuthini-ke lokho mase yi-midpoint kusho ukuthi la ma-side kusho ukuthini kusho ukuthi u-RP ubisectekile then sekuvuka sowucabanga i-theorem yokuqala ethi
the line drawn from the center of the side bisects the chord is perpendicular to the chord. Yabo ukuthi nayi line esuka from the center of the side ize la kwi-chord yenza njani? I-bisector i-chord. Nayi i-bisectile iyenzeka yaba into two equal halves. W uyena pointed la. Then mase iba njani futhi kwi-chord iba perpendicular. Bazonikeza one property. Ahamba nga-2 lama property. U-perpendicular and bisect. Nangu bisect. Usho ukuthi le line i-chord yethu ikhatheke into two equal halves. Then yini uzobe soyazi emva kwalapho wena mabe kunikele lapha equal kusho ukuthini? Kusho ukuthi W2 is 90 degrees because i-theorem ithi mangabe kuneline esuka la ize la kwi-chord leyo line leyo yenza njani i-chord iya-bisect ikhatha into two equal halves nayo ihalf yokuqala nawo wesibili mase yenza njani? Mase iba perpendicular to yona. Ma perpendicular ke sizofoma ubani 90 degrees ngapha nangapha. Ileyo ke into eshiwo la. Usho ukuthini? Usho ukuthi la sinobani? Sino 90 degrees. Why reason? Why kunjalo? Shuthe ke sithi lokho esikubhala sikutholile sothi u90 degrees. Why kunjalo? It's because kunjani? So see angle W4 is equal to 90 degrees. It's in a reason. Line from center yenza njani? It bisects the chord. Usho kuphi? Usho lokho sekwenzekile wena ngereason. Kube sino 90 la singenabo laba uzothi line from center perpendicular to chord. Naye ngithi perpendicular manje ngithi bisects chord. Usho lokho kufice kukhona lokho osokwenzeka wena ikona ke lokho usuzo indicate la sino 90 degrees. Then base bethi sinani sino SB othatshwa la at S. Uyini SB is a tangent. Kusho ukuthini? Kunani? Tangent is tan chord theorem. Senza njani ke if kune tangent chord theorem? Kumele kube nani? Ne chord ethintana nani? Nani? Ne tangent. Iphi chord? U-SP uyi-chord because akandlule center. Uyi-chord usuka la from one point to other point. Then sithi uyi-chord. Nale line futhi le if from this point to this point i-chord. Nale is a chord. Kodwa i-tan chord theorem ifuna mangabe kunjani? Tangent and the chord bethatshana. Futhi mungabe ethintana la i-angle le phakathi kwani? Kwe-tangent and the chord. Le angle le i-tangent and the chord. Le angle le. This is a tangent, this is a chord. Leyo angle ilingana na ipi? Ilingana na angle izosubtendwa i-chord. Ipi chord yethu? Uyayibamba i-chord from ama-end egcineni kwayo u-2. Yipi leyo angle izosubtend? Mayisubtenda phela iyo ikhanda i-angle ithi. Shuthi is equal to the angle subtended by the chord at the circumference. Shuthi ayilingani na ipi angle no W1 because akusiye circumference. Lingana no W2. Shuthi le angle le ilingana na le angle. Okay, just ukuthi ke sithi let angle S4 is equal to X. Yabo? For ukuthi silula sikwazi ukuname. La sino X. Shuthi sino X. Sabatshela silethe ukuthi bo X. Sikwazi uyiname. Is equal to yipi? Nale. I-tan chord theorem. Sibuye futhi. Le chord ingasubtenda la. Isubtende lapha ya. Say circumference futhi. Le angle le la izoba equal to angle subtended by chord at the circumference. Sino X la futhi. Yini reason? I-tan chord theorem. Yabona? Lana ke okunye futhi ngaba ukuthini? Ungazoyibheka ngapha i-angle between a tangent and a chord. Ngaba yipi leyo angle? Singaba ile angle le. Yabo? Bese ubamba in i-chord, angle between the tangent and the chord nayi. I-angle between bona nayi angle because angle form yini intersection
of ama-lines. Mangabe thintana ama-lines kufomeke i-angle, then le angle lela isuke izoba equal to angle subtended by i-chord. I-chord kodwa ngeke i-subtend noma kuliphi i-point. Kumele kuyimpoqo ukuthi ayisubtende kwi-circumference. Shuthi isubtenda kuphi? Laphaya ku-P, hhayi kuphi? Hhayi la, yabo. Then shuthi izothini? Izothi subtend to lapha. Then sothi la P1 wethu lo u2 u3 izosubtenda kuphi? Ku-P1. Shuthi le angle le is equal to angle P1. I-reason i-tan chord. Sibuye sibheke le chord bengasubtenda kuphi? La. Akusiyo i-circumference, shuthi akusiyo le. Then ayisasubtend indawo. Sesiphelele kanje. Then sesiza ku-question yethu ethi, because isi-analyze-ile konke kade bekushilo la. Then base bethi prove that SB is parallel to RP for ama-parallel lines. Ukuze izinto zibe parallel, ziwu-3 izinto ezenzekalayo kuphela. Ukuze ubone izinto ukuthi ama-lines ukuthi a-parallel. Then angithi kumele kube njani? Okay, lento angithi mabekubuza wena ukuthi prove ukuthi ku-parallel. Vele wena wenza njani? Thathe nje ukuthi parallel mase uyayibuza ukuthi kwenzakalani-ke mangabe e-parallel ama-lines. 1 kwenzakalani? Ama-alternate angles are equal. Ama-corresponding angles are equal. Then ama-co-interior angles add up to 180 degrees. Lezo zo-3. Ukuze uprove lento ukuthi lama-lines are-parallel, kumele uthole 1 yalezi zinto ukuthi yenzeka kuma-lines, kodwa ungayitholi using this information like sebevele be-parallel. Kumele uthole ngenye indlela ama-angle correspond, yabo. Asibheke ama-lines ukuthi maphi lama-lines. SB and RP. Nangubani u-SB, nangubani u-RP. Ukuze lama-angle abe njani? Abe okay, kunenye into esiyikhohliwe ngithi. Sithe kunani? There is a tangent. Uthi kumele u-tangent ngaba khona i-tan chord or ini i-tangent perpendicular to the radius. Na i-tangent. Then kunani i-radius? Na i-radius isuka izo-intersecta ini? I-tangent yethu. Then sibe sesithini? Mangabe i-radius isuka laphana, isuka lapha i-radius isuka i-line from i-center iyo-intersecta a chord, a-tangent. Sibe sithi i-angle le isuke ifomekile lapho between i-radius and the tangent is equal to 90 degrees. I-reason yakhona ithi tan chord, tangent perpendicular to radius. Yeah, funa wazi lo ukuthi wena if ubona nje i-radius i-intersecta nani and the tangent, i-angle efomekayo is always 90 degrees. Kusho ukuthini? Kusho ukuthi la sinobani? Sino 90 degrees tangent perpendicular to the radius. I-reason yakhona nangapha futhi kunjalo ku-90, yabona. If ucheck ngaleli side elingale kuphela, yeah. Then sesiza lana-ke ukuze SB abe parallel to RP, nangu SB abe parallel to RP, kumele kwenzakaleni? Kumele kube nani? Ama-alternate afomeka nangu RP nangu SB. Ukuze babe parallel kumele kwenzakaleni? Alternate angles are equal, corresponding angles equal, co-interior angles are supplementary. Then sozobheka between lama-lines, kumele kube ne-transversal line between lama-lines lawo. I-line esilantile kanje between ama-lines uzoba i-line kanje esizoyiprove ukuthi parallel, bese kuba nani? No-line ocrossayo kanje or uline ongacross uvele ukuthi ugcine la. Then sizokwazi ukudetermine nawo ama-lines wethu. Nawo i-line eyenzekala yiphi? Nayo i-transversal line u-RS. Shuthi i-angle la kumele alternate nale angle la kumele abe equal. My alternate asuke la ku-Z shape, then le kumele lingana nale, awalingani-ke. Suzoqhubeka futhi ubheka enye line. Then mase ubheka yiphi? Ubheka le ubheka ama-alternate enza njani? Le funa ilingane nayiphi? Nale ngale. Awalingani, yabo le siyazi, le siyazi. So ubheka yiphi? So ubheka le endlula la kuseyi-transversal line nale. So ubheka yiphi angle? Le engapha ubheke nale ngapha.
Okay, awuboni futhi still nala. Okay, kodwa ukubonayo ukuthini le iwu-90 degrees, then mese kuthini naye angithi sibheka kanje from la kusho ukuthini, kusho ukuthi if uthatha le part le part le uthathe nale part le mese wenza njani kufomeka ubani F shape mese sithini sithi u-R3 naye u-90 degrees angithi ama-angles on a straight line, then sibe sesithini-ke now u-F wethu lo, now F wethu F, then uma uyibhekisa phansi-ke usuzobona ukuthi le angle le i-between lama-lines lawo i-corresponda nayiphi, i-corresponda nale angle le la ngaphakathi ilingana nale ngale ngaphandle komunye uline, shuthi they are corresponding. Then suzosho ukuthi lokho ukuthole kanjani, angithi awukutholanga ukuthi bekunama-line a-parallel, ukuthole ngokuthini, suzosho ukuthi umthole kanjani u-R4 ukuthi u-90. Ngizothi angle R4 is equal to 90 degrees. Why say u-R4 u-90? Bese ngasho ukuthi angles on a straight line kodwa bese ngesiqala lapho because besinike laba be-equal, so it's R4 R3. Okay, angle so R3 hhayi R4 sengenze ngaphansi, angle R3 is equal to 90 degrees. Singathini angithi kuthiwa laba they are equal, shuthi uyi-midpoint lo, shuthi there is a line drawn from the center bisect the chord. Sesisho kuphi esikubonayo because uperpendicular ulo wamsana nobani no-bisect, u-bisect isekhona shuthi ku-perpendicular because kuza i-line from the center. Sesizothi u-90 y line from center to midpoint of a chord, ungathi to the midpoint of a chord or uthi bisect chord. So yishilo ukuthi angle leyo uyithole kanjani naleso uzosho ukuthi uyithole kanjani. Khona emva lapho uzobe usuconclude ngoba phela lama-angle mangabe selingana kusho ukuthi lama-line obvious a-parallel because ukuma kwawo kanje kuveza ngokusobala ukuthi they are corresponding. So uzosho ukuthi u-R balo R1 no-R2 ubani bawomname-akhe, uzothi R bar uzothi ake sithi u-angle S1 because ayikho enye ilethe la abasinika yona ku-diagram. Uzothi angle S1 plus angle S2 is equal to 90 degrees. I-reason yakhona ithini? Sithe yini? Sithe there is a radius and a tangent and la behlangana khona they make 90 degrees. I-reason ithi tangent perpendicular, kumele perpendicular lo to radius, then yabo ubhala ngendlela yakhona. Then so uthini lama-angle angithi ayalingana, so asho ayalingana lama-angle ayalingana, then sizoconclude ukuthi laba parallel since laba angle sewubona ukuthi ayalingana, so uthi noma ungabe so laba vele balingana, so ngathi therefore angle R3 is equal to angle S1 plus angle S2. Uyabavezela ukuthi le ilingana nale ngokwale, so uthi therefore SB is parallel to RP. What is the reason? Reason ukuthini? Ukuthi they are corresponding angles. They are corresponding angles. Le angle le nale baya correspond, they are equal. Then usuzoza ku-number B. Ku-number B wethu siwaziprove RS squared is equal to WS multiplied by AS. Le selo RS lo makanje into mayi squared kungekho i-addition or subtraction between lama side lawo. Kusho ukuthini lokho? Kusho ukuthi ngawukuthi kunama-triangle asimile, then leli side leli squared
ilelo elisherekayo between lawo ma-triangle lawo. Kushuthi i-triangle eyodwa ne-triangle esibili, leli side leli side abalisherayo. Lokho besikusho kuphi? Besikusho la lokhu AB nangu bayamshera, triangle encane no-triangle enkulu. Mase sibuya la sesizothi-ke sesiyobheka-ke ukuthi angithi ukuze ifike la kushuthi thina ukuze sifike la kahle ukuze sifike la angithi yabo ukuthi lento seyiqala kuphi? Seyiqala la emuva thina bathi asiprove lokhu angithi siqale sathola ukuthini ukuze sifike la sithole ukuthi ama-triangle anjani asimile, yabo. Kusho ukuthini? Bafuna thina siyoqala phansi siqale lapha ama-triangle asimila size sizofika la, yabo leyo nto. Kushuthi thina kumele sazi kuqala ukuthi imaphi lama-triangle asimile azokwazi ukuthi asikhiphe le ratio le lokhunjani le equation engakanje. Kusho ukuthi ukusuka la kumele sihlehle sibuyelele emuva siyothola ama-triangle kumele siwaprove kuqala, then mase sizokwazi-ke senza kanjani ukuze senze leyo nto. Siyayilokhunja le nto sithi RS multiply by RS is equal to lo uyamseparate, S multiply by AS. Then kuba kanjani-ke ukuze kube u-squared bekuno-equal sign angithi, then kube i-fraction engapha nengapha bekuno-RS. Ukuze kube u-RS squared bekumultiply lo RS nomunye u-RS, so kuphi okudenominator because besi cross multiply. Then laba-ke noma bengaba kuphi is equal to WS multiply by AS. Uma cross multiply izobuya la, then emva lapho sizocinga ama-triangle kahle kahle la bathini bathi prove i-similarity ama-similar triangles, then mase wenze i-ratio le yabo ilokhunjani, I mean between lawo ma-triangle lawo wenza ukuthi ama-ratio akhona abe proportional. Then sesizocinga ama-triangle esizowa-approve la, mase siwatholile azosiletha la directly. Then siwathola kanjani ama-triangle la? Sirida kanjani? Ngithe sirida kanjani from previous video. Ngithena sithi si-check-a horizontally, sicinga i-triangle la engakhandeka ngalamaletha lawo 4 kodwa ikhandeka ngamaletha angakhi awu-3. Shuthi ngaba ubani? RSA. Siyibhale leyo triangle mayikhona sibe sicinge ngala siyithole mhlawumbe ngaku WRS siyibhale shuthi la wo-2 mangabe siwathola. Angabe singayitholi mangabe ukuthi siyithole la siyitholanga siyashintsha i-direction, siyenza njani? Sihamba njani? Vertically siyayicinga eyodwa la masiyithola siyitholile. Masingayitholi la siyayeka socinga ngayiphi indlela yesithathu, ngale ndlela lesithathu lena ethi shuthi kunendlela ethi e-horizontally kube ne-vertically kube nethi lena e-crossayo-ke ihamba kanje. Uzocinga kanje i-triangle yokuqala ucinge kanje yesibili, asicingenike sizocinga esicinge horizontal RSA siyoyicinga i-triangle. Bongeke ukuthi RSS because i-triangle le kumele ibe nama-side awu-2 awu-3 angafani amaletha, I mean RSA siyoyicinga RSA ayiphumi, yabona RSA shuthi masihamba kanje ngoba ingasaphumi ngokuqala noma ingaphumi yesibili ngeke ibe in pair nale end, shuthi siyandlula la sesicinga kanjani vertically sesithi RSW iyaphuma, okay, RSW iyaphuma. Senze njani vertically? Sizoyicinga nangapha yesibili ASR. Socinga ubani? ASR ayiphumi, ASR ayiphumi. Masenza kanjani? Masenza vertically kanje sesizokwenza njani? So crossa manje okay man, sengibona it's RS beyiphume kanje sihamba vertically beku RSW kwaphuma nayiphi no ASR ayiphumanga nale triangle.
Since-ke engaphumanga ama-triangle wethu lawo, sokwenza ngenye indlela yethu la. Kumele senze ngenye indlela ukuthi siwathole lama-triangle lawo. Then lapho-ke sobe sikwazi ukuthi senze ngendlela e-right. Okay, sibuye la, yabo la asiwathola ngisama-triangle. Then kusho ukuthini-ke? Kusho ukuthi sekumele sizame ngendlela ehlukile. Ngale ndlela ukuthi uma kuno-square la kusho ukuthi kune-side abalisherayo. Kusho ukuthini-ke? Siyobheka iside eliwu-RS. Leli side leli li-common ama-triangle awu-2. Sobheka ama-triangle awu-2 alinka naleli side. Ubani lo side? U-RS. Yabo u-RS. Nangu RS. RS ingakhanda yiphi i-triangle? Ingakhanda le. Yabo le. Ubuye akhande yiphi? U-RS mayethi nangu ile triangle encane le. Le triangle le. Yabo ino-RS. Sebenzisa lokho. Lokhu akusasebenzanga. Futhi siyakukhipha lokhu siyakukhansela. Imethod yokuqala ubungazama ngayo le. Sekuze isibili ethi ngoba sibona lo siyazi ukuthi iside eli-common. Then kuphi kuma-similar triangles. Sizocinga enye i-triangle eno-RS. Nangu RS. Kumele kube u-RS mase ixhume elinye i-triangle. RS then mawuza la ayiphumi i-triangle. Futhi mawuthi RS mase uthi P. Yabo ukuthi iyona u-P uyangena. Futhi ama-triangle singawacingi maphi-ke? U-RS W no-RSP. Siwabheka ukuthi they are similar yini. Maye similar-ke i-ratio yethu izophuma. Sesobheka wona-ke. U-triangle bani? Triangle RSW, triangle yokuqala. And ngeke usho similar, usathi and uzo-approve. And triangle bani? RSP. Then uzo-approve ukuthi asimila yini. Angithi uyabona. Then sizokwenza ngendlela efanele. So uzothi uzobheka-ke RSW RSP. Yabo ukuthi u-RSW uno-X, RSP uno-X. Shuthi le angle bayayishare. Iphindeka kabili, iyangena kule triangle encane, ingene kwi-triangle enjani? Enkulu. Kusho ukuthini? Number 1 we-angle yethu. Similarity iprove ama-angle awu-3. Then sesiqedile. So bese sithini? Angle R2 is common kuma-triangle awu-2. Angle R2 is common. Then number 2. So enye angle yesibili efanayo. Sobheka yiphi enye angle? Mobheka triangle encane uno-X. La kukhona bala. Khona bani? U-90 degrees. Angithi ukhona 90 degrees la. Then kule triangle le khona 90 degrees. Then kule triangle le enkulu akekho u-90 degrees. La akuyena u-90. Nala akuyena u-90. Kusho ukuthini? Kusho ukuthini futhi? Kusho ukuthi le method le ngenzeka yenze njani futhi i-fail futhi le method le. Okay. Sibuye la futhi. U-AS is a diameter. Kusho ukuthini? Kusho ukuthi ma i-diameter i-angle ayisubtendayo is 90 degrees. La sino 90 degrees. Yabo. Kusho ukuthini? Le method le ayisebenzanga le. Then lokho sekusitshela ukuthini? Sekusitshela ukuthi sekumele siwabheke-ke manje thina ngqo ama-triangle azoba similar. Then enjalo esimila kumele futhi kube khona one of the letters la abakhona kulowo ma-triangle. Singadeviate kakhulu. Cinga ama-triangle angalinki nala ma-letter. Shuthi kumele sicingile i-triangle enobani? Eno-RS. RS at least abe khona. U-WS at least abe khona. AS at least abe khona. Enye uma ingekho akunankinga. Shuthi sigcine no-RS. RSW. Uyambo? RSW.
unobani uno-90 degrees la ama-angles on a straight line la. Then enye angle angisile enye ifoyilile le kushuthi ngawo triangle bani RS W and yipi triangle RSW uno x no 90 yiphi enye futhi no x no 90 because zazobe similar manje njalo ino 90 no x futhi yiphi enye APS kanje izoba APS kanje. Then masiku APS APS nale ayinayo ino x no 90 yilawo uthiwa no x no 90 yabona x la then u90 ilencane nale kushuthi kumele sibheke wona ukuthi ngaba similar yini socinga kanjani. So thi number 1 kunobani la u-R2 u-x kule triangle le nayiphi triangle nale lapha kushuthi u-R2 angle R2 kulingana no sithe ubani okay u-x ngeke uqhamuke sokuthi ulingana no-angle okay noma ungathi angle R2 is equal to angle A. So uzobheka ukuthi why belingana angisithi kushilo ukuthi ulingana no-angle A power x bobabili why belingana sitheni lo subtender la abuye asubtender la ama-angles on the same segment noma wenze ngani nge-tan chord theorem shuthi sothini-ke thina is equal to la sosusa sothi is equal to angle A. Reason ithini angles on same segment or noma sithini angles subtended by the same chord. Then number 2 sothini sisocinga futhi ukuthi yiphi la khona u90 angithi sibonele kuno90 sisobheka kule nkolo ukuthi kuno90 nakhona ukhona u90 uyachaza ukuthi ubathole kanjani u90 uzosho ukuthi u-W4 umthole kanjani u90 W4 is equal to 90 degrees. I-reason bese sinawo vele u90 ama-angles kanjani awu-straight line lawo angles on the straight line. Then siyosho ukuthi u-angle P umthole kanjani u90 angle P is equal to 90 degrees. I-reason yakhona yini angle subtended by diameter noma uthi angle in semi cycle kusho ukuthini semi cycle in a half cycle ngithi i-diameter le ikhatha into equal half wesibili lo nayi angle kafu lo we-semi cycle ku-half eyokhona usema ngisho ukuthi half semi cycle then so uthi therefore option 2 wakho leso therefore angle W4 so beyazi-ke vele ngoba subatshelile ukuthi balingana no90 lo lingana no9 sebeyabona so athi therefore angle W4 is equal to angle P nakho ubatshelela la suyaconclude njengala. So si number 3 hlezi ku-third angles of a triangle because sidila ngama-triangle la masinama-angle awu-2 kwi-triangle yodwa elingana nama-angle awu-2 kwenye i-triangle leyo gcina i-angle kwi-triangle ngayodwa siyithola ngendlela efanayo sum of angles in a triangle futhi i-angle isuke isi-equator ngayo 180 ku-2 shuthi i-angle esithathu izohlezi ifana shuthi yiphi i-angle esithathu ku-triangle RSW yiphi-ke i-angle esingakayibali u-S2 angle S2 sithi angle S2 is equal to i-angle la kule triangle le enye ewubani APS 1 S3 is equal to angle S3. I-reason ithini ama-third angles of a triangle noma uthi sum of angles in a triangle ngoba yazi ukuthi uzowathola ngendlela efanayo sum of angles in a triangle. Then so uthi therefore ngizithola ngezinto eziwu-3 ukuthi similar therefore triangle bani is similar
to triangle bani, yabo. Then sesizowanima ngendlela efanele. Le shuthi RSW asiqala ngobani, ngo-R, le triangle lena encane, R uqonde uno-2x, futhi izoqala ngo-R. So bheka futhi emaqondana no-x lapho le triangle enkulu bani, u-A, futhi nangapha meqala ngo-A, sesiza ko-90, ko-90 kule triangle encane, u-W useduze no-90, silandele ngo-W kule triangle encane, ngale yiphi no-90, u-P, futhi ngapha u-P, then yiphi le yokugcina, u-S, ngale neyokugcina ubani, u-S3, u-S futhi. Lama triangle asimile. I-reason ithini? I-reason ithini? Ile yezinto eziwu-3. Thole ngani lokho? Ukuthi angle. Ama-angle awu-3 elingana. Angle. Then emva kwala sizokwenza i-step sokugcina sokuthi wenze i-ratio phakathi kwalama triangle lawo ukuze sizofika kuphi? Sizofika kule nto abathe siyiprove. So wenze i-ratio between la. Sithini? Sithatha ama-letter awu-2 wala. Sithi R, W, divide by lawo 2 wokuqala, divide by AP is equal to lawo 2 wokugcina, WS, divide by 2 wokugcina, PS is equal to le yokuqala neyokugcina, RS over bani, over AS okugcina futhi AS. I-reason ithini? Similar triangles. Lokhu kwenzeka kuphela ama-triangle yethu uma ngabe esimilar, yabona. Ama-ratio aba kanje, aba dividable kanje, abe proportional uma ngabe ama-triangle ethu esimilar. Then siyokwenza ini ukuze ufike la? Siyokwenza ini? Siya cross multiply, siyobheka-ke la ukuthi yiphi i-fraction yawu-2, ama-equation yawu-2 azakwenzela lo RS squared. Siyombheka u-RS ukuthi uphi, uyothikha wonke ama-letter lawo wabonayo la. Shuthi nangu RS, khona bani futhi u-AS, nangu AS la, u-WS, siyobheka u-WS, yabona. Shuthi lona ubani, u-PS, lo u-PS ufuna ngabe ubani, u-RS, khona kuzoba u-RS squared. Kuqhubeka-ke, shuthi lo kumele agcina alinganile no-RS ukuze sikhiphela le nto u-RS squared. Uma cross multiply izoba u-RS, thatha le equation le, uvumelekile ukuyithatha kanje, u-2, shuthi uba u-RS multiply by PS kanje is equal to WS multiply by AS. Then soselelwe into yokugcina-ke ukuthi uthole lo PS elingana no-RS, khona kuzoba kanjani? Khona sizothini? Sosho khona kuzoba no-squared. Sifike ku-final answer. Umthola kanjani ku-PS elingana no-RS? Sizobuya la uthi uphi u-PS, uphi u-RS. PS elingana no-RS, khona kuzokwenzeka u-squared. Manje bakalingani, siyobheka u-PS wakho. Lo u-PS, lo u-RS. Zikuphi lezi zinto zikwi-triangle. Futhi leli side leli malingana leli shuthi kusuke kuyini masibheka kule triangle. Suke kuyi-isosceles. Shuthi thina masingathiwa le angle le ilingana nale, sobe sesiqedile. Kodwa le angle bese sivele sayetha sathi sisuka la. Ayikho-ke abalingani ngokwekwethu sikupruvile angithi. Lo bengaba y la kube y. Shuthi akulingani. Yiphi-ke enye indlela yokuthola ama-side elingwana? Ngithe yini? It's a congruence angithi. I-congruence iyakuprova lokho. I-congruence usho ukuthi ama-triangle omabili ayafana ncamashi. Yonke into ekhona iyafana. Then shuthi kumele sitholeni i-congruence. So kumele ubheke ku-PS ukuthi ukule triangle le, u-RS ule triangle. Kumele uwathole-ke ungathola lama triangle lawa e-congruent kusho ukuthini? Yonke into ekule triangle le iyafana ne-triangle, yonke into ekule triangle le. So uzothi-ke in triangle RSW and triangle SPW uzoprova ini? I-congruence. 1, 2, 3 nakhona.
akubalekile ke i-order la ima noma ngayi kanjani uzothola izinto eziwu-3 it's either u-RHS or u-side angle side noma u-angle side uyayikhumbula ngithi leyo nto kunjani kanjalo then emva kwalapho ke nayi lento engiyishoyo u-side lama-triangle ayafana ncamashi kusho ukuthi ayafana ncamashi iside yala eseliyana iside yala then u-side RHS or side angle or angle side wathwala lezi zinto zo-3 kusho ukuthi ama-triangle afana ncamashi mayesefana ncamashi lama-triangle ethu ngecondition eyodwa la kusho ukuthini kusho ukuthi no-PS uyalingana no-SR nalo since kuvele belingana kusho ukuthi lo vele uyalingana since u-common bese sithini-ke thina sesizothi number 1 ikuphi okulinganayo yabona ukuthi liphi elilinganayo leside leli le-triangle lena RW lingana nabani WP RW is equal to WP reason ithini given basinikezile lokho sesithi number 2 singabheka in elinye iside likhona elinye iside nali ubani RSW SPW leli side balishare so uthini WS is common noma uyihlukanise triangle ibe ngale ngeke linwebeke lisazohlala lengaka kusho ukuthi ayalingana sithi is common sesigcina ngokugcina ke kupho okugcina ngesithi leli side yini la kuno 90 degrees nangapha obviously kuno 90 because ama angle straight line at about 280 futhi uzothi le angle le plus le esingayazi equal to 180 uthole u90 la so uyabatshela ukuthi so thini angle W1 is equal to 90 degrees reason angle is on straight line so uyabatshela ukuthi angle W4 is equal to 90 degrees ukuprovela ngithi lokho angle W4 elingana nobani 90 degrees nakho ukuprovela la ukuprovela then so thini ke emva lapho so thini so ithole zo 3 izinto ngithi so uthi triangle bani RSW is congruent yabo congruent umrepresenta kanje amalana awu3 awulele is congruent to triangle SPW ireason ithini uthole ngani ngeside ngeangle sorry iside iangle ngoba kuno 90 ke sithini RHS noma ungambe representa as angle lo 90 futhi sobani soba no right angle so le right angle yini 90 degrees R bese kuba nani akuyona right angle sorry futhi kuzoba yini so lengani ngeside bese ithola iside la liside lokuqala sathola ngani futhi iside naleli side sathola ngani ngeangle sathola ngeangle uRHS ungena mangabe kunani nehypotenuse included then so therefore ngoba ise-congruent kusho ukuthi yonke into ela iyafana nento la so therefore uRS is equal to SP so yabuya ke la so indicator ke so indicator ngithi ratio yethu beyithini beyikanje i-ratio yethu iyo le esigcine siyitholile ile i-ratio yethu bekufuneka kube ubani RS la kodwa soshela ukuthi RS is equal to SP no PS into efanayo ukuthi uP ungapho S ungale yabo so therefore la sekuzobani sekuzoba so isikhathi length apha esifaka bani uRS sekuzobani RS times RS squared is equal to WS multiplied by AS or uthini RS ufuna ukusubstitute multiply by so ufaka uRS isikhathi sabani PS is equal to WS multiplied by AS
then sekuphelele la, sekuphela kanje. Then just to summarize yonke into esiyenzile la ukuthi sithole kanjani ukuthi lama lines lawa aparallel sithole ngani ngecondition eyodwa. Wathola icondition eyodwa sithole ngani sibone ama-angle correspond kodwa ngeke sireason ukuthi they are corresponding since bengasho ukuthi lama lines aparallel. Sibona ngento eyenzeka mangabe kunama parallel line ile angle le belingana le, then sekusho ukuthini ama lines are parallel. Then number B la si-analyze ukuthini, si-analyze ukuthi if kune multiplication cause kungaba no plus ks yabo, then mase kuno plus kumele unotice ukuthi kungaba yini Pythagoras because Pythagoras kunani uthi r hypotenuse squared yabona la no squared kodwa la ngoba yekho i-sign kusho ukuthini ngayini i-similarity then between ini ama-triangle ashare iside elilodwa ngithi iside elilodwa kanjani kanje njengo-AB bayamshare triangle encane ne-triangle enkulu then bayamshare AB. Then sesisithini sesithi ake sicinga ama-triangle ke la sihlehle size kanje si-expande la